Pauxedi Yumpum Uibamar Uibapau Kara update Taujari. MSBDCL Grisas billing website Landa download Togna Sinaramba Muyama Fare. Manipur State Power Distribution Company Limited MSBDCL officer Risas billing website Anajada Bamonda. Download Togna Aran Bamong the Sinaramba Pesno for District Wangu Alup among the Kai deliver. Yumna Momosa Sahikun Gambari Apopa Ratan Kawa Miyu Amanasosan per PS na Fara Pamatong. CGM Impal West Equis Asipata Asikitariat Fawa Police Custody Tamnara Bakangan Gre. Taudogosing Matang the MSPDC Organizing Director na Police complain Malan Katke. Complain na Haribadi mobile Android application on the Ladiba MSPDC LG Electric Resource Bill. Payment official application nasi Miyo Amatalana download Torambane. Highway application nasi download Torapamatong MSPDC LG e-pay customers in the Lana Bio as in the Sinarambane. Arba website asigi makada kanagumba karana consumers in the Kudong Saba, Loudon Sinabasi. Aina Yadaba Kontang ni Marab Asitaki Asibu Police na Fanarabo from Palake. Taudogatuki Matang the Police na Equis Asibu Faraba Matong Makatava, Police Custody Man Lautanaba CGM in Palwesta. Equis Asingasi Potorake, what is the need of Kivariman adu Tarabamatong CGM in Palwest na Momosabo. Tasiki Tarit for what to meet Makani Police Custody the Tamana Pakangan Gre. Makatarakva Atopo Pau Amadana. Akan berlan berada Russian force na Ukraine ki capital ke question na bahwanare. Ukraine ki capital ke kilometer kundagi ni fo pawo gi manungda akan berlan sok na ringi manungda Russian force na city asibo question na bahwanari hanan profit think tank amana fangdole. Local force Ukraine ka Pravda da thadora kiba statement amda capital leva Center for Defense Strategy na hai yang na bagi Tactical Battalion Contra Rome Oikadaba Yamlaba Tropsina. Capital City Asiba question had a honori, quite a job trade Cape Key Awak Nong Sup Hibadi. Ivan Kip Bozel Boza Irvin Hostomil Dagi Lakle. Stanman Adun Makatana High Cape City kilometer Kundaki Nifu Keep Manunda Land Kanasonare. Yang Nabiki person Kia Sekre Amadi Kulai Kia Ukraine Land Missing Kotatare. Ting Atun High missile attacks in Chatadun Amadi Air Force Kimatenga Loydan Aten Bamatangi Manuda. Russian force in the Kip the Sangadabo Honarakani and Tajanare. Saragasita Kip Kinoksup the Ukrainian Armed Forces in Ukraine. Russian Singtaki Margrave Town and Okre Amazon Defense ki Poison Singling Le Hire. Kip the Natan Russian Sinki Maru Eva targets in the Ukraine Katang Basaruk the Leva Asoba. City Sing Amazon Kharkiv Yaure. Russia ki rocket Java Zahasik Amsung He Sing Black Siki Awang Nong Sup Tang Basamudrama Pandaleva. Ukraine ki ahum subo kwai ki Java City Odessa Tamna Zakilagli and Ukrainian Defense Ministry na Sagol Sinamit ki akan pada lauk thoke. Defense Ministry na statement amadahai Black Siki ising the Russia ki Black Sea flight ke Zahas Amazon He Sing Wi Basil Sing aduna asoba landing Jahas Mari rocket Java He ahum yawi amasung bakwai Odessa Tamna Zakilagli. Yam sagai sagi ahing the Ukraine ki mafung ke English na laiki bu arabasu Sagol Sinamit Russian forcing na Kharkiv Severodo Nets amasung Lisi sans the Makatana attack Chatarake. Russian force in the Kherson city Passion Cray and Sakon Senavitke. Angan by the city Asiki, beyond the climb Tauke. Ukraineska the Gi Matungina, Ukrainian troops in Makatana. Starni Hiv Amasuk Nijinbo, Yaknapati Haktona Honore, Tawigamasung Kipka Tainava, Bisho Road area the Unkanava Pum Lady. Zaragas the Russian force na high precision Kulising Sin and the Cape the later radio of the television center Matautan Kedre and Moscow the Russia Defense Ministry spokesman Igor Konasenkov na Sagol Centimeter claim Daugre. Man Haiki Madudi Center of the Ukraine Security Service na psychological operation sing the Sinatun the Laki. Russian Armed Forces na February Kunmari the military operation Hokiba the Ukraine military infrastructure object listing of Taraganito to High. Madagascar, Russia ki fighter jet sing kapthana da US na Ukraine da Stringer missile sing pisin kre. Sahid ni fogan nithoy ki mamang da Afghanistan da USSR gi forcing henda da bataw ki baga manana. Lahol lakwa kongthang abada Russian aircraft masung helicopter sing kapthana da US na military tank ba oida Ukraine da anti-aircraft and Stinger missile sing pisin kre. Russia ki fighter aircraft sing Ukraine ki isidi ki ada bom thadhara kada bada ki ngak thong na ba. Ukraine ki air defense pagatan bada laimai tagi dong taka pa yaba Stinger missile sing na marui ba thodak lawgani hajuk pawda Russian sing lan as the air force jahonre. Russia ki President Vladimir Putin na military operation sa tanab order tawki bada ki Russia amasong Ukraine ki marakta lan sok na rapan ni pani sore
Ukraine Stinger missile sing pisiliba adu US na irai numita lauthokiba advocates ki saruka mani Stinger missile sing da natna Javelin anti-tank missile sing su Ukraine da thare US da natna Germany da su Stinger missile samanga rum tharagani anda lauthokre Ukraine ba sakut adu na Netherlands na su Stinger missile chani piragani aire Stinger sim amakna langwan da ki kafaya ba portable missile amane missile asi ground vehicle sing helicopter sing amaso airborne troop sing yauna tongan ba poison sing dagi kapayai kolai sena infrared secret mateng engine ki exhaust da yawa maisai kongkul li amaso policing taraga mathoi gi makada fiber poso kuding masin thom ta pangame kumjali sing amaga sapun homputra mo banda USS Arna Afghanistan sanction ki bada US na mujahidin fighter sing da Stinger missile sing pesinduna US SRG aircraft amasung helicopter sing kaptan ke matang asida panbiya badi USSR na kumjali sing amaga sampan marfuga mapanda Afghanistan thadu ki bada US ke Central Intelligence Agency CIN mujahidin fighter sing dagi Stinger missile sing amuk laige madukolai si Iran ki kuta ta kithanabani Stinger missile sing Chechen war Sri Lanka ki civil war amasung Syrian civil war yauna atai conflict sing dasu sinage Irai numita US ki Secretary of State Antony Blinken State Department da Ukraine bo Russia na landari basi da kingak thok sabada mateng ko na $1 million som yang kai ki military tank bang pinada bo authorized tawgre German Chancellor Olaf Scholz su Ukraine damha ki libang na anti tank lising aba amsung Stinger missile kya morum thana da bathorang tawri aina thang chanwe da lauk thoke masi Germany ki policy da lakpa asoba ahong ba mane hana lelibak asi na Ukraine da khulai thabagi wafum lekhida bane Russia ki lanmi sina Ukraine ki maru iba fort ama sis tawkre atopa mafum kya su kya du pressure pire Russia ki lanmi sina Ukraine ki strategic support ama sis tawkibaga loinan atopa mafum kya ama da su changsilak tuna Ukraine ki lanmi singa akan ba mongdo kuthong nari an official report ama da phongdokle marakasida Ukraine ki local officials na confirm tawkibata Ukraine ki lanmi sing aduna black ship water Laifut local government headquarters sama lauksin bangam kre. Hauki basahut amaroki memang da Rusia na Ukraine da landa silak pada kiseti itu kantun tau kropa matung tarap pada Ukraine da andok bangam keda bane. Hauki pada mitari ini sukna sathar ki bakutok na kiva gi taudok asida Ukraine ki missing ki sada andi leba kasida ki sen kre ana UN refugee ki mekede ki thatorok pa jerola mana phong toragli. Bihoy miler 1.4 leba Kharkiv da su paksanami khondok pa ki tabak sathari. Ukraine gi ani subada leba khwaiti ki chawba city asida resident singna khwaiti ki safa kada bomba from biang dana lanjenari sedi ki train station da bomb top kya amusu lef laitana tasilagre sathar ki attack atu da civilian chani kun ga dari sire atu ko samanga kun bangan aso pandangle ani UN High Commissioner for Human Rights ki mai kedege piki ba figure mana phang torakle Russia ki foreign minister Sergei Lavrov na hai ki bada Aikoi na wari sanaba sem sadu leire atumainabak Ukraine ki military infrastructure singta landabadi atumuk sathagi gani aire Ukraine namadi Russia ki marakta ani supa tangka ki wari sanaba haugre Russia amadi Ukraine delegation ki marakta ani supa tangka ki wina wari sanaba haugre an official report amagi matungin na phang torakle Russia ki President Vladimir Putin nati Ukraine bu warning tawkiba kaloi na khusu kulai thaduk nabaki wafam ama Russia na taksiliba asida atawang tamda yagadabani NATO da Ukraine na yauna da bahon dari ba asi to kadabani aire Ukraine da NATO ki alliance da junction bhai ba si Russia da akiba pi masina maram worka Russia na Ukraine da lanta silak liba asi maram jaba thong amani ana President Putin na aire aru be da content singa sigi maru ba pau khara asi ba pau dam jari ba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asi da gi yengbiri ba panabu pathaga jari channel asana tom da kanar badi subscribe to bi division subscribe to bi rongoloi na like and share to su ba bi kunu namapo amaka na thaga jari